urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri Nyamirambo rwaburanishije kuri uyu wa gatatu tariki 13 Ugushyingo 2019 Bayigamba Robert wigeze kuba minisitiri w'urubyiruko umuco na siporo mu Rwanda kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza ku byaha ashinjwa. Bayigamba yitabye urukiko ari kumwe na Niyomugabo Christophe umwunganira mu mategeko. Ubwo yageraga imbere y'inteko iburanisha, umucamanza yamubajije niba ibyaha aregwa byemera, asubiza ko atabyemera byose. Umucamanza yahaye umwanya ubushinjacyaha ngo busobanurire urukiko ibyo bukurikiranyeho Bayigamba, maze uwari ubuhagarariye avuga ko akurikiranyweho ibyaha bibiri kandi biteganywa n'ingingo y'174 n'iy'177 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha. Umushinjacyaha yakomeje avuga ko ikirego cyatanzwe n'uwitwa Hagenimana Jean Claude wavuze ko kuwa 27 Nzeri 2018 yagiranye amasezerano y'ubugure n'Abayigamba wari uhagarariye ikigo cya Manumetal Limited abereye umunyamigabane wacyo 100%. Amasezerano yari ashingiye ku bugure bw'ibibanza bitatu biri mu Kiyovu mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge. Bumvikanye ko azamwishyura miliyoni 850, ariko mu kumwishyura bashyiramo ko amwishyuye avance ya miliyoni 220. Bumvikana ko ikinyuranyo gisigaye azakimwishyura mu gihe kitarenze ukwezi uhereye igihe bagiranye amasezerano. Umushinjacyaha yakomeje asobanura ko Bayigamba yatangiye gushyira amananiza kuri Hagenimana bikaza kurangira amenye ko bya bibanza byagurishijwe undi muguzi ari we Telemaf Limited. Ubushinjacyaha bwavuze kandi ko mu nyandiko mvugo ubwo yari mwibazwa yemeye ko yagurishije na Hagenimana Jean Claude kandi ikibanza kimwe mu byo yamugurishije yari yaragitanzeho ingwate muri ADPR. Hari umutangabuhamya witwa Kamari Fabien, uyu akaba ari umukomisiyoneri ari nawe wari wahuje Bayigamba na Hagenimana, wasobanuye ko ubwe yabajije Bayigamba impamvu atagurisha na Hagenimana, akamubwira ko hari izindi mbaraga zamubujije kugurisha ibyo bibanza. Ubushinjacyaha buvuga ko mwibazwa rye Bayigamba yemeye ko yagiranye amasezerano y'ubugure na Telemaf Limited. Ibi ngo ni ukugurisha ikintu cy'undi kuko yagurishije ubutaka kandi mu nyandiko bwari ubwa Hagenimana kuko bari baramaze kugirana amasezerano y'ubugure. Bayigamba na Maître Niyomugabo bahawe umwanya wo kwisobanura maze bavuga ko amasezerano ya mbere yayagiranye na ADPR ku ya 16 Nyakanga 2016. Bari bemeranyije ko ADPR izamwishyura miliyari 1.5 ku butaka bwose, ngo ariko nyuma baza kubura ubwishyu, gusa bari baramuhaye miliyoni 385 asigaye ngo bagombaga kuyamwishyura mu gihe cy'umwaka utarenzeho. Tariki 14 Kanama 2018 nibwo bicaranye n'abayobozi bashya ba ADPR bumvikana ko gahunda yo kugura itakibaye kubera ibibazo bari bafite, ari nabwo bahise banzura ko ashaka undi muguzi uhagura, nyuma agasubiza ADPR amafaranga bari bamuhaye. Bayigamba nibwo yahise ashaka Hagenimana ngo agura aho hantu, ariko nawe amuha amafaranga make, nyuma ngo biza kuba ngombwa ko ubugure butaba, ahita yitabaza undi muguzi ari we Telemaf Limited. Yavuze ko adahakana ko abereye mu mwenda Hagenimana, ari nayo mpamvu ari gukora ibishoboka ngo amwishyure. Ubushinjacyaha bwongeye guhabwa umwanya busaba urukiko gutegeka ko Bayigamba buranafunzwe kuko ngo kumurekura ko aba ari ukumuha umwanya ngo akomeze abeshya abandi. Ubushinjacyaha kandi bwakomeje gusobanura ko impamvu busaba ko Bayigamba buranafunzwe ngo ari uko yakwihisha ubutabera kuko nta mutungo we yahomba muri iki gihugu, cyane ko n'umuryango we uba mu mahanga. Ikindi ngo yasibanganya ibimenyetso. Bayigamba yavuze ko adashobora gutoroka ubutabera kuko byonyine Manumetal Limited ifite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 300. Maître Niyomugabo yashimangiye ko umukiriya we adashobora gutoroka ubutabera kuko no mu mateka ye bitigeze bibaho ko anakurikiranwaho icyaha. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko iki cyemezo cy'urukiko ngo kizasomwa tariki 18 Ugushyingo 2018 isa 10 z'umugoroba. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.